Ngatho muno ni undu wa gucoka Triza nionekana ta acokeria Tata Ese Wawiri arakoretwo akiaria na kuga ati Triza ni arakorirwo akiumiria kuma gwake ona ta kumwariria before turore miario iyo ya Triza egie kura gwake. Purity Macharia ni arakoretwo akiumburania kuria Triza athameire nake Karagũ agikorwo akionekana ta akorwo agiconfirm ndeto icio cikigie Triza ni arakorirwo akiuma kuria gwa Tata na anjia kwĩikaria. Triza ni aronekana gutua matua make atakuhuthirwo ni mundu na akonekana ta araikia nja aria othe maratwaranaga nao kamwe makeria guku marethaga brand deals. Matua macio Triza atuite mamukinya haha athama even gwa Tata atari notice na akorwo agithie nginya ofici kuria kwandama kwiyethera brand deals gutari arata aya ake. Maundu matumite Triza akorwo agiukirirwo muno makeria ni Tata Triza aronekana gucokeria Tata na aria marauga matiwe kuria ari koguo akorwo agipost video ino na mbica akigangara nja wa nyumba ironekana ta iyo ikiri uikaro wake mweru. Na Karagũ ni agikorwo agicomment down that photo and videos akira Triza ati nyumba iyo ni ironekana ikiri thaka muno. Karagũ akionekana guconfirm ta that is the new home to Triza. Ta Triza ona akiaretikira ati ni anjitia kwĩikaria na gutire mundu uramutanga na gutire mundu uramutara na riu ni aronekana gutua matua make meru. Riu kiuria kinene gikiri ni giki Triza aragikoretwo akionio ni arata ake ta nginyagia Tata giki gitumite akorwo agitwira matua na gukorwo akirekia arata ake kuona riu ni atiganite na kumatha brands na arata aya na akonekana gukorwo akimathira brands na agakorwo akionekana gucagura thayu gatagati wake na Karagũ na gutigana na miikanirie ya ciugo guku nenda-ini. Triza akionekana ni akorwo agicokeria Tata na njira ya gukimwonia uikaro wake mweru kuona Tata ni arakoretwo akiuga ona ndoi kuria Triza athameire ni iria iratamburukio guku nenda-ini. Make sure ni uratana on notification niguo ndukahetwo ni ndeto ici na ingi ndio tukorwo tugicemania na next one.